masakan. Ake wong pada kedanan pelayan, beli lalen kesopanan ning sekabeh langganan. Liwat balik jalan-jalan mingguan, mumpung bae tas kajian kaula, warung pojok go ampiran, hitung-hitung kekenangan. Aduh deng-denge emi rebusi, sega gorenge daginge gede-gede. Aduh kopiye tobat bukete, aduh manise persis kaya pelayane. Pura-pura matang lirik ning dhuwur, padahal ati ketarik lan ngawur. Minum kopi muncrat nyembur, tobat keseleting cungur. Kang Wartani Bos Menir, Mimi Aleta Pape Aleta, Kang Ato Bos Ganda Wijaya, Kang Aji. Akeh wong pada kedanan masakan, akeh wong pada kelingan pelayan, balik lalen kesopanan ning sekabeh langganan. Liwat balik jalan-jalan mingguan, mumpung bae tas kajian kaula, warung pojok go ampiran, hitung-hitung kekenangan. Aduh deng-denge emi rebuse, sega gorenge daginge gede-gede. Aduh kopiye tobat bukete, aduh manise persis kaya